نثأر واليمين نطاق أعداؤنا فإننا نمثل لهم. شعور هو مختلط ما بين الألم والأمل. هستك تبلهبه دنابرا ايش و هیویه ده. پیشا جبو قربانیین که مجدز دانو دیریشا چکین کیمیایی ده شهید بو. و جبو همو شهیدین که مد دریجایا سالن شورش ده جدستان. و هستك هیویه که امیرو دکارن لهمان جه که بری نه سالان اتبو آرمان کرن و وستن و ام دکارن دنگ قربانیان بگیهین. ام تەوی ئێشێژی سەر بلندن کو ئیۆ ئەم لەخان شێخونێنە لەگەل مالباتên قوربانینان و لەگەل لە هەنگên ku ji bo bibîranîna vê salvegerê li ber xwe dan. Ew roj hat ku em dikarin salvegerê li nav xan şêxûnê bibîr bînin. Em dikarin dengê xelkê xan şêxûnê bi awayekî fermî bigihînin civaka navdewletî. Em li hemîn salvegera komkujiya xan şêxûnê ya ku ji aliyê rejîma berê ve bi çekên kimyayî hatibû kirin bibîr tînin. Helbet bi amadebûna hejmarek kesayetiyên fermî şêwirmendê serok ji bo karûbarên ragihandinê. Birêz İbrahîm Ewlebî Balyozê Sûriyê li neteweyên yekbûyî herwa wezîrê rewşên awarte û karesatan û hejmarek berpir sêndin. Di serî de em sersaxiyê ji malbatên şehîdan re dixwazin û em soza xwe ji bo xelkê xwe. Malbatên şehîdan û şehîdan bi xwe nû dikin ku em dê di avakirina Sûriyê de berdewam bin. من همو مالباتا خوش دست دا دایکا من باوی من و خوشکی من خودی رحمه خولوان بکه وان قبول بکه من او بتنج دست ندان ما جیران خوشیش دستان و بگشتی همو تاخ و تواهی باجارو زرار دیت جتی من بروانیا سیویل هاورچون و کسین که بگشتی جخلکی تاخی زرار دیتن